Kiumia githiru ni kurari na kigomano gia kurwa na ungumania bururi-ini kiria kirari kuria Bomas of Kenya. Anene othe a thirikari marari kuo na o mundu orio itemi riake akauga ni ng'ania. Kuragia karwimbo karia ni mukoi ga king'uru mwana nau ena king'etho. King'etho mwana nau ena king'uru. Gutire mundu uretikira gukua murigo ati we niwe ugondereire wira-ini wake. We niwe utararuta wira na njira iria yagiriire gutuninira ungumania. Icio hamwe na itemi riaku mwana-inchi riria unginyita kurwa na ungumania nicio ndeto iria tukwaria rucini ruru na twina Gabriel Ndung'u wa Thumbi. Andu a Nyandarua ni mumuwi ti mugeni muno guko kwa Inoro no nderigite okete nigetha tucire ndeto ici ndeithia ina ciurio ndumwe na mawoni namba yakwa ya SMS ni 22488 retwa ndicenjetie no riria Kamau wa Kang'ethe. Bwana Thumbi geithika na karibu sana Inoro TV. Ndageithika muno Mwaka uyu ndikuonete ndikoretwo ndikuo no ndikena uru no to ni mwagi jitikira njuke tukianirie na andu a Kenya ri ti undu wa bata na ithwe nitwe andu akenu muno ndu Inoro TV tondu anaitwa Inoro ni uka kuhigia andu neguo ni kunora andu nigetha makamenya na ona twacokeria Inoro kwaja Kimuri Francis Gachwiri ni mari kuria Kirerebe na ni twakiheirwo kamweke na atongoria na twikimoria ciuria kadhaa no reke muthenya wa muthi twambe twarie ndeto iria hihi ikiria njuyo ukoretwo ukirumirira wega muno ni tukenaga riria woka na ona ageni aria twitaga hindi ria meguka ucio ti undu wa kawaida mundu kuheana mathaa make kwirutira na uge wake na guka kwariria bururi koguo ageni aria othe mokaga guku ona taya maratuinira kanitha thengiu muno ni undu wa mathaa manyu. Uronire atia kigomano kiu kirari kuria Bomas of Kenya kiria kirathietwo ni utongoria wothe wa bururi? Kigomano kiu gia kirakire kuria Bomas of Kenya kiraragiriria uhoro wa tungihurana atia na ungumania no kiria kiraumire hau bichere raumire hau ni koronaniria at least andu acio othe matire hamwe na njira nguhi director wa public prosecution na director wa criminal investigation department na judiciary ni mararua na ria mararua ri ona maugire umoja ni nguvu uteganyo ni udhaifu koguo mundu uria urahurika maundu maya ni Mukenya na Kamau ndirona gitumi kiria ungumania ukite bururi uyu katiba iria twahitukire 2010 ni ra contribute muno thiini wa ungumania wa bururi uyu gitumi ni giki thiria turarwa na ungumania ri twarwa na ungumania nigetha andu mateithike number 1 na ndanako haikaro giki gikwira ungumania muingi uka bururi uyu ndu akidwitao inequality andu matigananite Kamau no maiganane na njira ino tondu tariu ndiragwa no maigane na njira ino tariu ngirora mishara disparity ya mishara ri na hu ni gweta muno ri oni muthigari uria urathie kunyita mundu ni yite na no hetwo wira ku investigate muthigari urahe 20,000 twanyitana mundu ayite bilioni 1 kana 2 mundu ucio thi ndukuona arathuthurio icio wa mbeca icio arathuthurio ni mundu urarihwo mucara wa 20,000 na thiini wa kiria Bomas of Kenya ri ndiraiguire leader of ODM Raila akauga president wa South Korea ri ni anyitirwo na akimbichwo na akiohwo kuri andu mari kura Mombasa na manyititwo guku matiohagwo na mathi US maituka na makunyitwo ndiroria thirikari ino ya Kenya because they are the United Charter mathi meke kindu to copy and paste tondu corruption is an elephant in the room na ndugota kuria ni kuga atiriri jogu ererumu ungirore jogu ungimiambiriria we ungirore no umirie kahora kurigana na kiundu gikite atia kiguana joke haha magara nake ucio riu chief justice ona kedina mugambo ndinakuo nake tondu ni ara defend judiciary na hinya muno akoneka atari kindu ekite atia no ndu mohaga mundu kuringana na mana kihoto
riu angikorwo prosecutor kana mutongoria wa thitango ndararehe cira murito na uri na uira ri maraga gwika atia na ti kumutetera ndire ha gutetera mundu kiuria giakwa ni iki bwana Kamau. Law is a nurse. Wanyita ni njigua makiuga uguo koguo issues iri riho ni atiriri ni tuyo already akoni National Youth Service beca ni ithirite na kundu kungi beca ikitwo na irakionekana nuko aiko literally beca ni githiite ri kari formality maraceri ura beca cia kiiru ito ndu fata ni undu ucio evidence iriho ati kindu kiu ni ekire atia no riu nona judiciary marwa watho to the latter at the same time there because in law that's what that is an as ndungota kuga logically ati uniguo wikire atia no haiko hena evidence yo undu ucio ri andu acio mabatari ningi evidence yo niyo maraga arauga atarehagirwo kana itaroneka nikio ndakimera magiki uguo ta thirikari tondu na thirikari kina hinya ucio haya thengio bona thumbe haya ucio ni ungumania wa bururi machinani niguo kire ungumania ungi kuria matura-ini maitu kuria county-ini kuria constituency-ini na kuria ward-ini ucio naguo tukinyetie ha wa divovirwo kuma Nairobi Kamau na muthikiriria urathikiriria ithuĩ twadivovire corruption na mathikiririe mari governor kana assembly na kuria kungi ndaguo guo ndu akindu kimwe bwana Kamau thini wa Public Finance Management Act 2012 yugite atiriri beca ciothe irathie thini wa county ri the 15% 30% ithie development 70% ithie recurrent recurrent ni kuga mishara recurrent ni mishara na allowance andu acio na ari angi ndera tore ha 30% niguo gwikagwo wo ni assume niguo mekaga no ino ni ro ndwe watho ni ndirauga watho roiga 30% ikuria itura 70% ciria mahuthiro mishara na maria mangi riu ri tondu county ko ni Murang'a ka ni Kirinyaga ka Nyandarua kuria kungi mathia makaheo annually maheo bilioni 6 on an average. If you take 30% of 2 billion of 6 billion icio ni bilioni 2 just take an example na governor wako witwa Francis Kimemia ari kuria Nyeri mai na conference na governors angi 10 akiuga ati we bilioni icio 2 itirahota kuigana thini wa uteithia matura but ugienda kumenya uhoro wa mari ambiriria kuma kihumo kiondu nigetha uhote kumenya kuri urathie bilioni icio 2 ri na to assume na da give example ya Nyandarua ndio ndienda tunyitane kimeciria na andu acio marathikiriria bilioni 2 ri thini wa Nyandarua county ri kwina 25 wards 25 wards ri cigaire bilioni icio 2 per annum. Acha bilioni 2 25 wards icio bwana Kamau tondu ni ona ningikite mathabu ri ni 80 million oitora MCA 80 million per year riu dati per ward yo now twaheirwo devolution 2013 yes ginya up this moment those are 6 good years no anyita riu ri 80 ri tahura maita na 6 this is 480 million bechere chagiro ko shigirete itora kuma toge itora 480 million no raria twaria riu jeke githio hara gicagi gwitu hado heto Kirita ward ina 11 wards ina 11 polling station te hamwe 11 polling station ni kuna ni haradu mara line ho mathia wiki yake gania 480 million icio divided by 11 nigetha tuone itura riu ri kana haina milioni 40 iri hau haya reke tothi kahora milioni 480 yes no ratokithia mathabu mega tugae na kina 11 yes cioka 43.6 riu ndenda andu akirita kana mairoinya manjire atiriri hau Kimaro polling station ri hari kindu marona kia beca icio hau retire ni marona beca icio hau na tunahutiria 70% icio tihutitie Kamau twahutia na ni maraciona ucoke nyongere kaundu kangi ha devolution under 4th schedule of the constitution
hari yaheire county government just some few functions oroa mai oroa farafara kawaida ECD na maundu macio kuri kiruta kiu marona hau iwo njire mbeca icio cia miaka 6 na cia Nyandarua ithiete nau na ina muhuko wao. Haya, Nyandarua ni mucenjetie magavana itiguo. Yes. He governor wari kwetagwo Waithaka wa Mwangi agikondi rahitia na rumwe na governor ugwitwo Francis Kimemia. Kiuria ni riri, muingi githe tiguo ubatie kuga niki urenda gwikirwo. Mutikagwo public participation thini wa uhuthiri wa mbeca cia muingi kuria matura-ini mutietagwo. Mukerwa atiriri hatu na milioni 50 cianyu mukwenda ciekete itura riri hatu na milioni 100 mukwenda ciekete thini wa itura riri muingi ni witagwo kana ndwitagwo. Leke nyambe njuge uguo bwana Kamau muingi ni witagwo no ni mahingie watho na hena gitumi kiria ngukwira uguo witagwo nigetha mahingie watho. Riria turai na kiriri mbere kuria Nyandarua ri ni ndiroririe governor wa county ya Nyandarua mbeca cia financial year 2017-2018 haena milioni 10 cia public participation no mbeca icio 10 million utiri muingi wa Nyandarua oire nginya ndururu na his excellency the governor murataka ndajokeire kiuria kiu no anyita ndamura maundu mariho then tucoke ha public participation katiba iria twahitukirie ni ya Wanjiku ti andu acio mathuragwo ni ya Wanjiku tondu ni ya Wanjiku na njira iriku article 1 of the constitution ni ugite mundu ria in charge wa katiba iyo ni Wanjiku agacoka akarau ni katiba iyo article 35 access information yo agacoka Wanjiku akero article 37 no a petition thirikari iriku haha ndina mugambo ndienda kwira Wanjiku na andu aria marathana bwana Kamau. Under the county act area 2012 ni tekeretie Wanjiku ginya aikara thini wa kamati technical kamati ni hamwe gitumi ni iki bwana Kamau taking Nyandarua for instance Nyandarua county ri ina population ya alafu lerisi girima adu girima na mugwanja kana milioni 1 no andu amandikitwo ni county government andu acio matikinyite ngiri 100 yet nio maroya mbeca iria the 70% iria nyi na ndirakena muno ni his excellency the president ria araugire ni akwa adopt nyamu itagwo Ndegwa commission ati gutiri mundu utawira na thirikari uri utawira na kundu kuriku cheda mundu uri hura biashara na thirikari ari hau thini na wandikitwo ni thirikari tondu conflict of interest ko nicio ciegete tondu ta miaka 6 ikete Nyandarua niki turakuona kiria kiu to maira macio mothe mau to ni aruti wira a thirikari iriku. Haya jokeria kiarire mutietagwo public participation guthie gutua kana kuhitukia matua ma ukoria wa itura ni mwetagwo kana mutietagwo tondu he mundu ranjirire gwitanagwo andu magathie mugunda mundu akauga ni ndigutiga ng'ombe yakwa ni ndigutiga kahua gakwa waru ciakwa nicio ni nguru ndenda guthi kwenja andu matire shughuli na maundu ma wathani na utongoria bwana kama na muthikiriria haha ni wona already the constitution itself katiba ira twahitukirie ni entrenched public participation as a legal requirement tuyamwe andu aya anene no marathie ginya public participation makarukiti mbeca thini wa ki budget no Wanjiku uria aretwo ginya gikombe gia mai ta mandari nengeru no ni marathie kwihara tuyamwe kuguo ni kire ingihoya akwa gutire gwatukio motion teo ihitukio totalu actually even the annual development plan ira kawaida ru thaici mekirite milioni 18 cia public participation tuyamwe akoni governor aikira 60 million cia monitoring ati guthie kuona project iriku no aigua na Wanjiku da involve ru ha tondu Wanjiku aguthie guthikiriria kina ginya ngirathi ya maidari nengeru no magithie kuria marithie na nikio hare 70% current ugo Wanjiku ne kurega arega guthie ni etagwo akarega guthie tondu kiria kirari kiranyuo ni anene we ndarecamania nakio riu tiga mundu tani bwana kama utonde na no hauri na Wanjiku no amenya no nginya ukimutetere ni getha nake akihote kumenya nikio to iNooro ni getha nake amenye ni abatire uka public participation yori to ono ka public participation yori is more of like a formality no ni kuhura muhuri ndeto yekate ndeto hitukie igathira no ngwenda kwira Wanjiku muthi atiriri Wanjiku ni abatire kwa stakeholder thino wa decision making ona utire cabinet ibatire wikaro ni county government ciothe
Wanjiku atariha tondu katiba ni ramwitikiria akorwo ariha. Thengio riu hindi ogwo ogwo ndamenya kwina andu makena muno andu ta wa Gicungumwa, andu ta wa Mutwe na wa Mbui wa Githura-ini ndio no he marahura maiguite ati Wanjiku ni agireirwo nena kihoto gia gukorwo haria matua maratuirwo. He mutongoria umwe raugite guku Gikuyu ni gutiri undu urekwo kana matura maya mari haha ogwo na ndaigua torakindira uhoro ucio wa gutiri undu wikitwo ni thirikari ino ya Jubilee. Bwana Kamau reke gutire kindu murona kia Jubilee nduraku ciomerire bure wikiti ogwo Kamau na muthikiriria thikiririe ndungikura we mwenyewe kana bururi ndungikura beyond the human resource. Ndabiriria hau nigetha tunyitane wega. Urauga atia? Ndirauga ona gwaku mucii ndungikura aikorwo we meciria maku methi hanini. Nitwanyitana. Koguo matura maitu ma Central Kenya no njuge rimwe matige ku blame Jubilee government mabe me blame gitumi ni giki merema me na njira ino thiria mundu MP arugama auge nenda kura ri athi akire andu a barabara akamirira mai thitima. Twanyitana aingira kuria akabia ninge ku blame Uhuru wa Muigai wa Kenya ndareka atia na gutiri undu ungikika thiini wa nginya muturire gutari na plan na mifango na vision. Na nigwenda umuthi nyambe demonstrate uhoro ucio nani Bwana Kamau na ki umundu haha ni ona ndina maitho maitho ma mundu wothe marepresenta kioneki giake ngoro nayo ira represent wendo uria ugikona kiria kiu na yoda ni agency kana gutwika nda na maguru ni guthie ku make action. Ndauga haha ni undu wa riri bururi uyu no athire ugitungana kura United Nations no ki adopt nyamwito Vision 2030. Vision 2030 nio gicicio kia thi yothe uria thi ciothe ibatare guthie na mbere. Nitwanyitana naguo bururi uyu witu wa Kenya ukana kindu ito sectional paper number 10 na igakorwo na pillars ya economical, political and social. Nitwanyitana riu ri we warugama watwika mubungeri kana watwika especially mubungeri Kenya be address uhoro ucio ri we no vate ucoka kuria mucie uthio find out niki andu aku marenda based na Vision 20 da ucoke uthie kuri ministries concerned uhote ukana blueprint nigetha blueprint ukana plan kana strategy plan uthio mitwarire thiini wa ministry concerned kana treasury iregagwo thiini wa constitution under article 228 subsection 6 the control of budget ni passaga budget ni abia quarterly statement agatwara kuri president na agatwara parliament. Nwanyita ni maheto ginya arbitration clause ati ukodu na igua na ndeto ici ikatia thegana nacio riu ri ngakiuria andu a Central Kenya atiriri Uhuru ndakona mbeca ciake muhuko na we urathi u complain na nduru wathi u submit master plan ati waku gwikatia na die kana utuka ignorance ya section of paper number 10 do you know ko maundu macio matoko ne Greek kana to them kana mako maybe they know a Vision 2030 ucoko ne Bwana Kamau nigetha hote kumaerera wega muno thiria watunganirwo thiini wa New York ni magirire guthie guikaratia magiukana nyamwitagwo sustainable development goals 17 ya mbere ni kunina poverty ya kire ni haga nitwanyitana ya gatatu ni andu magie na health njega ya kana ni githomo kwina justice peace na icio ingi ciothe na nikio nginyagia the big four ya munene wa bururi is based on that. How ni ukuona food security, how ni ukuona health care, how ni ukuona manufacturing na katharika ili hau riu kuni ihoya riakwa ni riri ni andu acio a Mount Kenya region ni maikare thi ni magie na mifango based na nkanya muici ni mathie ma present kwe president mamwire ni twaku present ra haha etikire kana ekiate arege matige mehemehe ni mehe ma utiga tondu ri na ikyo njugire ona Wanjiku wakwa ndirathi ndikwariria haha ni reflection yake tondu rindo cio athire guthura na ndirahota kuthie nginya kwa tricky issues arehe mai kuria aburi mage Uhuru kana thitima then ni kurania onake na weakness
na nikio bwana Kamau ngirikia na nikio kwina andu a Mount Kenya ni mabatari kurio kunguka politics ona matiuragia no rauga bora no wao wanyita no igua no mwoka maendeleo matirahota kumenyana kuma endeleo mekaga atia mathiaga atia thengio kuda tumae twambe tuhumukero hanini tugicokereria ni ngura ciuria cianyu ni nyingi muno undu mwe na mawoni muradu mere kwa SMS 22488 twina Gabriel Thobe wa Ndungu no akuma kuria county ya Nyandarua na no akigwa ria aragicira na ni ndero ngeithie AIPC shaka muno ndero de mugeithie ni mubunge wanyu Mheshimiwa Kanini Kega na Mheshimiwa matiga ke ino kioguo